distanze. Nek kull mistieden ewlieni tal-ewwel serata tal-Vernal Festival fl-MFCC ta' Għali. Nek hu magħruf bħala artist tal-pop rock u l-iktar kanzunetti popolari tiegħu jinkludu Laura Non c'è, Se io non avessi te, Inte u Fatti avanti amore, kollha kanzunetti li se jkanta llejla. Ftit sigħat qabel il-kunċert kienet jagħmel il-provi u qallilna kemm jinsab eċitat għal-lejla. I'm excited. No, sono molto contento, bellissimo palco, l'affetto di Malta straordinario. Io sono arrivato ieri e ho potuto già interagire con promoter, con tante persone che mi hanno accolto veramente come una persona di famiglia. Ecco, e io sono felice di questo perché se vieni accolto in un certo modo è tutto più semplice, tutto più facile. Il-kantanta Maltija Emma Muscat se tagħmel duett ma' Nek bil-kanzunetta ta' Mina Se telefonando. Is-sibt imbagħad il-mistiedna ewlenija se jkunu l-UB40 bil-kanzunetti leġġendarji Red Wine, Kingston Town u Can't Help Falling in Love. Fil-karriera twila tagħhom, il-UB40 bijaw iktar minn 100 miljun rekord. Il-Vernal Festival jittella minn BLS Entertainment bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità Maltija t-Turiżmu. Il-Chairperson tal-MTA, Dr. Charles Manjon, għalli dawn il-kunċerti jiġbdu nies kemm lokali u wkoll barranin. U aħna hija parti mill-programm, mill-investiment li tagħmel l-MTA biex tirriklama l-Malta bħala destinazzjoni fejn isiru l-events. Nippruvaw nagħmluha maħna dejjem fil-low u fil-shoulder months. Ir-raġuni tkun biex nkun aċċertaw bħalma qed jiġru ġad ikun suċċess illi l-incoming tourism kemm ikun numri konsiderevoli bħalma kien din is-sena, imma dak ikun jitqassam matul is-sena kollha. Fiż-żewġ serati tal-Vernal Festival se jieħdu semm ukoll il-bands Red Electric u The Travelers.